ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯃꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯍꯣꯁ ꯔꯥꯖ ꯊꯧꯗꯥꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯦꯁ ꯕꯨꯕꯣꯟ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯝꯖꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯗꯨꯅꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2023ꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯨꯈꯠꯆꯔꯛꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯉꯥꯛꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯕꯩꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ UNLFꯀꯤ ꯀꯥꯗꯔꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 10 ꯁꯨꯕ IRBꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯈꯣꯡꯖꯟꯂꯣꯏꯁꯤꯡ ꯇꯪꯈꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯕꯁꯨ ꯅꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯁꯨꯝ ꯃꯥꯏꯀꯩꯔꯣꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯥꯛꯏꯕ UNLFꯀꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯅ ꯉꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯁꯤꯞ ꯇꯧꯅꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯈꯨꯟꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒ ꯃꯨꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯈꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯁꯨꯝꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ 293 ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯅꯣꯡꯁꯨꯝ ꯀꯦꯝꯒꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯖꯒꯥꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯀꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯋꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯡꯕꯁꯤ ꯆꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯤꯡꯗꯣꯟ ꯑꯃꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯁ꯭ꯂꯣꯞ ꯅꯥꯏꯅ ꯋꯥꯡꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ UNLFꯀꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯦꯗꯔꯁꯤꯡ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ 10 ꯁꯨꯕ IRB ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯏꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯈꯤꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯍꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧ ꯁꯨꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯈꯣꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯅꯥꯎ UNLF ꯄꯥꯝꯕꯩꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯦꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕꯤꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯣ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯍꯥꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯕꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯅ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯎ ꯈꯣꯡꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯔꯦꯗ ꯖꯣꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗꯕꯨꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯨꯔ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯥꯀꯦꯁꯣꯔ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯐꯣꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡ ꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯡꯁꯨꯝꯒꯤ UNLF ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯂꯦꯠ UNLFꯀꯤ ꯀꯦꯝ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯇꯨꯅꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯗꯨ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯂꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ UNLF ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯂꯦꯠꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 29 ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 2023ꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯀ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯂꯦꯠ UNLFꯀ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛꯀꯤ kano tawraga akhoi khulai thado ga yanaraga lakpadagi leirakpa pot amakhakni adugi matamdagi haiba tare last 2-3 years ki kano si laiminarako matamda akhoi bi khunja singga pambai let UNLF ki kemka ani gi mari duni madu akhoi gi miyamda yamna kana ba haiba tare mo gi security da hojina makoi chakragadi insecure oiba khoi tangdu laita ba digi asok misimna violence na chungo yama ala ka chagi kala illegal immigrants sing na ko lai bai ba moina tholaka dra haiba dugi kanoni swai sida lairisi Rakheshwar kanoni kusai thazada ba haiba Rakheshwar gi wahang da pakhungi sarukara zum yawgre lairibi area du yamna red zone boy madugi wang ba to antoan ba kana chinglon kaya sing yam nakna na haibadi hana aksai gi lermi ba kem nungsumgi kan UNLF ki lermi ba kem si adum harap unabagi mawong da atopa kugi gi kana ma lairabani ko maramaduna marudagi anytime akhoi kana tawbari yaba disturb tawbu yaba prajam yam da abagi ihan kangan ba yaba gi tanza du adum phangba
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯝꯁꯤ ꯅꯣꯡꯁꯨꯝꯗ ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯪ ꯇꯞꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯛꯈꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ IRB 10 ꯁꯨꯕ ꯊꯝꯕ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤ 2023ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯡꯉꯒ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯔꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯥꯡꯉꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯁꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯟꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯦ 23ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯃꯛꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯣꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯁꯤ ꯌꯧꯅꯒ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯝ ꯊꯋꯥ ꯁꯥꯗꯅꯒ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯁꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ IRBꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯍꯜꯂꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯝꯕꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯁ ꯀꯣ ꯍꯥꯔꯃꯣꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯃꯣꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯔꯥꯎꯟ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯅꯣꯡꯁꯨꯝꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯁꯛꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯌꯧꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯕ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ IRBꯒꯤ ꯄꯣꯁꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯁꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯗꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯌꯥ ꯉꯝꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯜꯍꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯐꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯩ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯡꯉꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯝꯃꯒ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯨꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯂꯤꯒꯦꯟ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯂꯦꯠ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯣꯡꯖꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯣꯛꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯏꯚꯟ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯚꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯁꯤꯅꯤꯗ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨ ꯆꯍꯤ 2-3 ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯩꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯃꯗꯨꯃꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯏꯁꯨꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯕꯖꯦꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯄꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯉꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯏꯚꯟ ꯁꯨꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯁꯨꯁꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯚꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯨꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯐꯝ 12ꯗꯒꯤ 8 ꯍꯟꯊꯕ ꯂꯩꯕ ꯗꯦꯟ 8 ꯃꯐꯝ ꯈꯔ ꯔꯤꯃꯣꯠꯇ ꯍꯟꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯃꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯐꯥꯎꯗ ꯏꯁꯥꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯄꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯀꯅꯥ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯑꯟꯂꯣꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯣꯠ ꯂꯦꯁ ꯗꯦꯟ 40 lakhs ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯌꯥꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ 40,000 ꯂꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔ 2023ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ NACN IMꯒꯤ 1997ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯦꯟ ꯃꯤꯖꯣ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗ 1986ꯀꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯜꯐꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ULFꯀꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯂꯦꯠꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯌꯨꯁꯐꯨꯜ ꯚꯦꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯤꯞ ꯀꯣ ꯇꯨ ꯗ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯤꯡ ꯗꯤꯁ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ
makhoi yob strength sisu about the security of the civilian people sida khara sijinna ba yabagi policy program so aina thamaningi yamna sum palai de lehen budu nataba ko aduna sisu kadum luri poni maram di unf ki kanon si pandam jira ke so kana so pistol la basu har phongtok pada koina adum khange sovereignty of right to self determination of manipur ni and amana minister of home affairs ki laktoi jina within the constitution of india gi manung sida ka pc krai de lakada gi haibe gi oiba du gi oiba kanom framework mayam sang iko aduna sigma mayam si sangja matam khara lowei wani adu khara hena su improve to honing strength learning aduga progress learning in the meantime the cadres ko the people's ko gi unep ki cadres and people ki security da yamna thajna lebe gi chalam dar kapna ba khotna bai bana sopan ya gi chatpa ya ga hai ri myam do adu yeng ka da ma ko gi cadres sing asi so still for the security dem ko to ma jaga sing si da deploy to gi policy honing smai tham ge ko khana chero ja ya ko chumo mo kam ne kunjasingna mi baijariba amadi mokoi bu ngak sembirami ba sibu kainaram da mi kup ta utki bai mosne na duna mi pum kudi makta ju hedai mosne na masu utki masi makha tarak bu ju koi micham sibu mato kram na ngak sengani hai bu praja singna ju hena thoujam bi basu osenu ha duna ja du mathang da lakching ju koi ngarang si koi nungsum area da irang thoingi manung da ju haja batare koi kuki jo protester singna buffer zone tamna thomjin kre tiar gas kap tu tangkai kre national highway number 2 infan dimapur lambi da lairiba athingba lokthokna ba kotuna pung ni phuni pan gi matam tha khraba matung ngarang ku ki jo protester singna kanga tombi gi lona bada thamliba buffer zone tamna thomjin lakre masida kotu gi maikai dagi thamliba asi national highway da athingba si handoktuna tangai phadaba polam sing lokthok loksin chathok chasingi khudak ta han gadabani haina koi changchin khebani tasengna naga micham taruk tam thina ha ki be matang na ngasi fawo justice phang daduna lai maramdi ja naga taruk se kuki gi maike gi tam thina ha khrabani na koi gi naga singi maike gi thamliba economic blockade amadi chathok chachin ja halak triba chana thakna phang triba sigi maike da mu koi kuki gi site gi thingiba irang asi lokthok dabni buffer zone thammi ba lokthok dabni amadi pungni phuni pangi ban asi khudakta hantok dabni haiba ju kan pressure su thamakyo jan si nakan ani mak yengnaru matungda haiba taragadi khoi naga gi ju micham taruk tam thina makak makak ka halakkiba halaba matungda pen dabagi justice fau phangtringai da amuk masidi haiduna khoi gi naga gi site gi pungni phuni pan ban togi basi ko tu no mu ban jam thun hantok dabni ju haibi ju basi nakan ani yero kan da ju basi kaman yimbi ni kaman thambi ni What's the responsibility later when citizen may mark the Mihani Punatraga civilian life security later Article 21 of the right to life you can say particular with the Mayam Sahabato no less than 40,000 gig security forces for young with Hazal Akan and some young people Singapore Daba Sumayam the Gi or a Pungatani Matang Rakheshwar turning was a queen some even Mediagi Karigi some Palapokolo the buffer zone Haigumba, Naga dominated area, Kuki dominated area, Haibugumba, it's not, I think, recognized by the previous accords and even agreement or constitution. The Mashi I did late in the law. Madam, even ADC Laiko, Autonomous District Council, not for the Naga or not for the Kuki, but all the tribal communities gone. When not less than 39 tribal communities, Himinaribani, Madam, I think we should never use the term, say, buffer zone, should recognize. Anyway, Magi secure area da area other words than buffer why Sinaba Pamico. Control security line Haigadra. So another Tauraganda, the politician way Sigumasi, Hena, a popularized down over the commission Pangabona Pasigum section dominated like Naga dominated area, Maite dominated area, or a Kuki dominated area, but Tam says it should never be used. Nico, but I see the Manipur belongs to the 39 communities of the Manipurni. Aduna Makatana, Sigi, position my Amsing Sida, Magi political.
political gi kari gi economic culture kano mayam lakpo sida akoina haribo concept sida pulamata belong to gi oya property di yenga dawni aduna sigum si hana thamge in the meantime akoi gi civilian security ibam amaka aga gi general gi ko aga kan mission yam akoi gi hatlaga tawdu justice phangdena adu mathakte even thongo chabu gi kano bo picture crime gi kano bo tawdena wathuk mayam thokredena ko sigum gi yamna luzudaba mayam sing genocide ki horiba mayam sing asi aduki mate khamthina warabani thokani haisum thoi aduga adum thokpu sisu kanani ngamna control tawde laidana haujiksu adum kanani cobra adu kolom chakhrage abi koisalama adum thokpa haure isini ko manipur dadi kano wole na high duni kana go madam thagal lakpo su yoidana cobra du ngaprum mon gre gaina ai wi kano bong da hawu yaw ibese anyway adu saigi violence di mafam kano leheloi da bani violence di control ta go da bani violence means so causes ke kano mayam si civil ke kano thawai na traga misam yam gi kano da singna aga di madu illegal woi haiba malem gi adigai ba khudima ki luna yab pot na te haibani violence even kano ni international armed conflict situations in the right to self determination tana matam da even khulai pairaga lan hobu yai ga na UN gi resolution 1514 ga taw ko pa aduna tongan ba madu gi oiba kano episode na magi international law and the international humanitarian law mai kano ma leijagre but kano ni within the community state ki practice sa layo matam the civilian even international armed conflict or jo civilian women the child's right angang nupi gi hak angang gi hak bisam yang gi hak ajidi always kan do khoi hospital gi adigi ambulance kari gi mayam gi to an ba khoi gi madu gi rule le nga aga chasta ga toni protective ga ni even khulai thado ga sangjara ba lami bo sopo ya di hayo matam da sun bisam yang matum ka ga halaga khoi adugi matik kano minung sikhang da ba phio mata le ra ko sibo yengjin da ba indian security forces but aduna ni akoina na hairi in the case of Manipur India is a failed state kind akoina ga haining ise hairi si aduni amasi singma mayam singasi laibaduna ni maramaduna justice je kasur yamna kano hogi ludo nate haibani da pikraba Manipur ni jaga kasu yamna limited oibani adu mathakta yam thickly populated hill areas nate and all are identified places ni khana layo pot matani aduna those who are involved in the crimes ko as a perpetrators not should be booked adu di kanani without delay and that should be justice hui kana magi man legal tam da laga madu phabadi phare justice atani ko adu gi development bo utpangam da Indian security forces and Indian government and administration both center and state sini akoina pn da mayam se maduni adu gi blockade torpagi maram duni maram da sidi miyam gi oiba legitimate right ni ihong ni adu sa phangde na ko tu gi kana chinjak nga tawre na amu kano gi koki area na amu kano lapuduni maram masina ikoi sai da u phangi base dam first and foremost thing ko akoina kwadi maroi na akoina lagu da base is the illegal immigrant khori no phom ta da ba mama laibak ni khang da ba kana miyoi kang khara magi woriba settlement process ta dige makoi gi presence sina is the causes of the unrest ko turmoil in the state of Manipur ni si khanga kanda akoina ni yam thuna kana ni everything will be okay ko sai gi mapan gi ba khut yum tang ri ba the kai nai ri ba hai ba yum tang na kai nai ba hai ba sing se masi ek khantok ki matam na all other communities now have been living for the last many 1,000 years ko no will just sure in peace and harmony ko in no time high ge aduna shanti di am thuna lakani aduna highway ga si highway is a free zone ni ko kana am tana masi khulai wina ga season ni khan ba yamna hantaba thaki kan wakhan ga khallaga tawba mayam yaw mayam se si khoi gi lairibo authority mayam sing sina kana yengoi na yeng da bagi kano gi pen da baduni am toina ngang ya ba ngang hai ba yare tasan nadre khangjin nadre ko amaram aduna khoi people na khoi jam conscious ba tai civilian kano punjin na ba tai phul punthra mari manga tam tare leminari bagi civilian population mayam ko through CSO gi level da wagera intellectual gi level da wagera academics gi level da wagera and then mi cham yang gi level da wagera we are to be united manam di akhoi gi karigma Manipur gi territory integrity as all masi ek thuaya matam da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯆꯥꯗꯒꯤꯅ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯦꯛꯅꯤ ꯆꯨꯝꯃꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯈꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯠ ꯑꯁ ꯐꯥꯏꯠ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯄꯣꯇꯤꯖꯝꯕꯨ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯦꯚꯔꯤꯇꯤꯖꯝꯕꯨ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯇꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯤꯖꯝ ꯏꯝꯄꯦꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯁꯥꯁꯟꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯑꯣꯡꯒꯤ ꯇꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯄꯜꯅ ꯍꯤꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯇꯥꯛꯏꯕꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜ are to be united to fight against us kano koi kane neo colonial activities haibse masidi koi thadok yade for our survival for the common futurity of all the Britain ethnic communities of the state mai thamge ko thagachari oja aduga mathang aroibada aina lokachani yosina koi hoji hoji oriba manipur gi government employees sing gi mai kai de achuba demand amu lai amadi makoina hana dagi chu koi tan no lai ba demand sing je phangakri haiba tare phangakri bani na ngasi dagi khongjang changchalani haiba gi ju bauchi sing ju jori masigi waran jiri oja koi gi government employees sing ngasi dagi chess work strike ki khongjang changchal ga dawri state government employees sing na government ta koi tanduna lakpa ngasi fawda government gi mai kai dagi positive response amata pirak tabana khongjang ngasi changsin gani haiduna laukthokibani employees sing na taliba demand sing adudi koi gi thabak tagi pothaba gi chahi asi humpu oriba asi 62 ohenbiu central government employees sing na manana DM DDR phanghanba at pay gi koi gi central pay commission chalhan biu han state commission linkhatpa asi koi gi chingba kaya linkhatpa singna chingba kaya yauri haiba si demand su talo ja ko gi at pay commission phangam biba amri chahi humpu da oriba koi thabak tawbu gi service matam asi humpu ni toida ohenbiu haiba gi su tongan amsu kaya amsu tala lai adu ngasi phawdi koi phangba leitri so hairi oja government employee mana sumna koi gi punjal laga haiba tare chahi humpu oirambadagi chahi humpu ni thoida expand to thopiu amadi at pay commission ju phangan biu habi demand amsu tali oja masi hoji hoji oriba laibak si issue siga hairaga di masi kitang chanaba watpi bra natraga oja chana fata bra habi oja kamani yingbini oja matung dum changes la kadra natraga kari akan ba demand oi ka tori bono oja aroi kamai thambini Rakeshwar masi akana isam chamba logic ni taliba demand employment mayam gi right of the employment mayam singa se makoi na pa khalaga meeting khara tawra tanu oiramoi ko indian constitution gi makha da lairiba ngasai employment gi lairiba provident fund bu hairo natraga magi policies and program already adopted by the parliament and the laidana asigum actional rules gi makha da india gi citizens mayam na employees mayam na already in other states ta phangraba phangiba enjoy toriba adagi khanariba pot mayam to the base to oiramani ko madu mani aina lowi oisu oiribani adu sigumba right di kanni state gi mathau oina pigadabani employment gi right di pigadabani habani in the meantime akoi duty chu khare na khangba gi tangai phadaba mani manipur jam toi lawnari dana right tamak tali duty di to di habagi kanu aduna question amani but the demand is right siri chumya habani sigi tamak state has to akoi gi kanu ni prepare for it state ama laitaraga di state namagi subject people miyam gi tamak lairiba under the constitutional pure provision mayam sing adu gi pina bage hak amangam da hona ga dabani adu gi program sing ngam dabagi maram so akoina khangi maram di since we have been living under the constitution of India 1952 dagi akoina laka matam da akoi gi kanu tonga tawa akoi yam tuina pan ba do gi state ki kanu list ka center gi list dagi residual list concurrent list ki lairiba mayam sing asi masa khaina yamna federal gi power mayam si akar sinaraga akoi gi state sina mating leina thabak to bungam jalak to mayama duna state na haiba sagi union of India gi part ama oina sagi state ki list residual list and concurrent list ki ko central part mata kara thamgre na hairaga su sagi hariba mayam sing asi manage torakanda about its subject government na magi leido people mayam gi employment policy sing ga dabani magi income lairiba mayam adagi magi lairiba per capita income kari gi policy mayam si am checking dabani hojik china athai kari sunate dana karim to masi gi to wakhan thada de ama tawte akoi gi mapande laiba fan gara madu de karimba kanamba demand kara piba madu lakpa ka kola sabagi lambi semagi natraga thong nung khara sema ko pagi mayam sidi de adu munaraga adu tobu khatani dana khula really miyang issue ji kaino fru mayam gi oiba awabis kaino singi awaba na kaino tamgi akar awaba na kaino hojik lairiba even MLR Act 1960
गे लाइरिबा मसिना पिरिबा इम्प्लिकेशन अकोइना खंगदबनि स्वाद राकेश आई मरक्ते एम्प्लॉयमेंट की कनोदि अमु हेता पुसला इजे लाइरिबा अकोइ मेन कॉजेस ति अकोइ पीस एंड कत कनोजिनेबा अकोइ पोसे अकोइना खंगदौनेबा अकोइना कनो ट्राइबल लैंड अदि सा हाइबदो अदि कमिटी लैंड वैली लैंड गाइना मसि यारि पॉपुलराइज तौरोदबनि गा हाइसे बिकॉज अकोइ लाइरिबा कनोसि सिस्टम हाइबा ngसाइगी नागा एरिया सि कंसेप्ट से ओनली 1950s की मतमदा ngसाइगी कनोनि शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट की मागी ओबीसी की कैटेगरी से बिफोर डेट सी कनोदा अखोइदा कनोनि चिंगी तोंगा तोंगा ट्राइबल हाइबा अदगी जेनरल हाइबा कनजि लेरमदि अखोइ अमतो ओइन लेमिनरि फुरुप रिप्रेजेंट तौरगा अमरमदना ओनली 1950s की मतमदगी लाखियो पोतो युभम ओइरा काना सिंगी लम जिना कनोगिनि अदु आगिनि अदा लोइमक अखोइ मानबई कनोजे सिदा नोमसुने लाकदबनि हाइबनि एनीवे सिमा थम मतमदा हुजि लाइबा एम्प्लॉयमेंट की कनो मयाम सिंग सिदा होय लोइमक खुदक ओवरनाइट ngamoi हाइबसि अखोइ खांगेबा बट करिगुम खरा तौगम थोको खरदि लैयेबा अदु कन्विंस तौगदबनि इफ स्टेट न लैरगदि स्टेट की एम्प्लॉयमेंट मयाम से मखोइ कनोनि अदुकि बदि थबक कनोनि मियाम गिदमक्ता दायित्व लौरिबो पोट अमनिना मखोइगिदा लैरिबा अतोप सेंट्रल मेनलैंड स्टेट सिंग द फंगदरिबा खुदुंचा मयाम जुगी फंगक्तबा अम तौर मतम मीना सांतोकपा यारगना सांतोकपा सही अमनिगी वारिनी को हारिबा सिंग द पिथोकपा यारगना पिथोकपा एंड देन लैरिबा सैलरी की 8 पे कमीशन का पीबम थोइबा अतै दिलोइ फंगबा होनग्रबनि सिगी मयाम सिंग द ngसाइगी अदुमक यौदि खरजु नेगोशिएशन की कनो सि लाकान एम्प्लॉयमेंट की सेटिस्फैक्शन अमदुदि पीगदबनि हाइबनि अदुगा मदुगी थाजबसु नो थंगदि मदु ngamnabidamte स्टेट की इकोनॉमी दे स्टेट की रिसोर्स मयाम यामना कनोनि कंस्ट्रक्टिवली एक्सप्लॉइट तौरकांदा करों इंडस्ट्री लिंगदना यूनिट लिंगद तोंगा तोंगा इनकम मदगी टैक्स की करिगे लैरिबा सिस्टम मयाम से यामना स्ट्रीमलाइन तौरकांदा स्टेट की इनकम मयामसु लाक्सहन मथौक तायबा सेंट्रल दगी नीरगा अखोइ मदद पॉलिटिशियन जिंग करि जिंग मयाम दगी हेदा हाइबा याम नुवाइतबा हाइबा तारे मणिपुर कनोनि सेंट्रल द लेबर गवर्नमेंट दु लेत्रगदि मणिपुर से हिंबा ngамoi गना हाइबसिदा अदुम थाजरगा ngसाइ इसा सिदा मियाम सिंगसे कनो अखोइगी लेहलगा थंबसे सिबो अखोइदि अचौक लैना अखोइजि कनोनि हाइबनिदा मरमदुना सिगी मयाम सि यंकांदा एम्प्लॉयमेंट की ओरिबो पोस्टु यामना खुदक्ते अटेंशन पिहनिंगी अदुगा मागी ओरिबा कनो गवर्नमेंट की ओरिबा कंसर्न अथॉरिटी मयाम सिंगसिना फजना वारी उताइ सार कदाइ मोदि पिबि यागे करि मोदि तौबो यागे इवन सिदा पिथोपदा कितंग स्टेट मागी इकोनॉमी दे कई देखा अहोब यामना लाकदौदुना कन्विंस तौरगा खरा हम कनो तौबा अदुगा खरादि पिबा अदुगा पिरिबजे दु लाकनबे सोर्स तुम फजन तौबा पिनी हारे वासागा पिदे अखोइ हे तौरगा कनो यारे तौरनी अमा तौरनी हारा हाइरा सुंतौ तौदबगी थाजतबी कनमजु लैयेबको मरमदुना होनब ताबनी एम्प्लॉयमेंट मैम से मखोगी राइट एंड प्रिविलेजेस मैम डिप्राइव तौरगा लाक्तारगदी सम स्ट्रगल्स आर कनो इसेंशियल को मूवमेंट आर इसेंशियल ने अकॉर्डिंगली कनो सिगी इशू से लापनी अदना मोय सैटिस्फाई ओइद्रगदी पजागी ओइब तोहा तोहानबा स्कीम्स प्रोजेक्ट्स मैम इम्प्लीमेंटेशन तौरगदी इफेक्ट तौरगदोरिबनी मरमदुना कनो इन एवरी एस्पेक्ट्स द लैरिबा मैम सिंग से मसी अखोइना सेंटर ने याम अटेंटिव गवर्नमेंट अमा ओरगा अदु हुजिक लैरिबा गवर्नमेंट से सिजुनी हम नुवाइते गवर्नमेंट आइसे इवन कन यामने मिनिस्ट्री टाइम फी लेगदौनी गायना हाइबो कोप मयाम सिंग अदु हुजि करिमता तौदना लैबगी अमा अनि अहुमना करिबो तौदुइनो को सिगुम अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट मयाम सुम लैबसिदा अखुनि येंग ताइ तौबदि कननि अखोइ फगलकनब लंबी अमा येंगमिनसी अनाकन गुदिमकी एम्प्लॉयमेंट की सैटिस्फैक्शन मखोइ डिमांड कनो नते हेता मोइना समजलगा मखोइ पेनब हाइबो नते भारत की लैरिबा लॉ एक्ट मयाम एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी प्रोग्राम मयाम दगी फंगदना लापगी डिप्राइवेशन की हक मतीबगी मयाम चिंगदि पेनदगी खोलाउनी मदुमदु लोइनबक फुल्ली खुदत तागदौनी हाइबा नत्रगसु खरबोगी चांगदा तारकाना तव याम खरदि अथुबदा खoi step लखलनिंगे समाय थांगेको थागतचरी ओजा यामना मरु ओइबो तोंगान तोंगाबा इशूसिंगी मतांग ngasi wafung kya amsu thambirong ida tani ngali थागतचरी amadi ओजा चिलबा मतम kya kaithopiduna notice window gi morning analysis sachu mapung phami da makta yengbiyo bureau sing amadi notice window ma kedi ओजा wa थागतचरी amadi yengbiyo bureau pumang pujaro oibo khurumjari
Northeast window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibeta natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan water park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 centimeter ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising maudra taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki female amasung male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani fresher amasung experience leiraba miyoisingna apply tawbiba yagani hena akupa marol gidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawbirau natragana aikoigi office Sparkle Educational Service second floor Northeast Window TV building hata New Chekon Road Imphal East Manipur da lengsin birau